Dobrodošli na web prezentaciju siteizrada.com. U ovom kratkom videu želim da vas upoznam sa tim kako da izvršite narudžbu našeg proizvoda. Evo, uzet ćemo za primjer oglas na 100 oglasnika. Tu možete da vidite u gornjem delu pojašnjenje proizvoda, a ispod se nalazi izbor proizvoda, količina koliko komada i dugme dodaju kartu. Klikom na dugme dodaju kartu započinjemo proces narudžbe i gore u desnom uglu se pojavljuje moja shopping karta. Vi zatim možete da pogledate i naše druge proizvode i da njih dodate u kartu također ili da završite narudžbu samo jednog proizvoda. Klik na završite narudžbu. U narednom koraku smo na strani moja shopping karta, pregledamo podatke i kliknemo na OK naredni korak. I sada se ispred nas pojavljuje formular koji treba da popunimo. Klikom na ovo su moji podaci, naredni korak, prelazimo na narednu stranu i tu je posljednje dugme koje sad vi nećete vidjeti u ovom videu. Klikom na njega ste završili porudžbinu proizvoda ili neke naše usluge. Dobit ćete odmah za par minuta e-mail od nas, tako da znate da je vaša porudžba uspješno prošla. Eto, toliko u ovom kratkom videu, a ono što je možda zanimljivo je da ovakvu istu shopping kartu možete imati i vi na vašem sajtu. Ako vas tako nešto zanima, postoji video koji sam uradio na tu temu, pogledajte, veoma je zanimljiv. Također upoznajte i ostale naše proizvode. Veliki pozdrav iz ofisa Site izrade od Dragoslava.